san kalau ba halor kajing ban benjong sokar banlum hagini kita sistan ki bangi yang orang kita yang hani udan kajing pendik rementa kaladon order ba yaki bayang hani apa stando ki haban siu ya kata ka bai khazna saka sokar tengi ni umpaw ya kajing persya ka sokar bangi nimla ban siu ya kata namara ka taksi hi ini iba kaladon lupa plateli ki tax road tax, passenger tax, pollution, ke permit, labuan mah ada prateli. Dan boleh halor jang kata boleh bidang kuat bensiam pak khazana ayu ke sarkar kasim halor jang kani. Kini ki prateli ki tax ibal ada psiu. Kini kalau ada kibala biang bat kibala okey bangila banyak ikut surat bangila ban kamai. Dan halor kata bangi yang kini kita sistar lo. Kai ke pulang ke sarkar bukan sim. Nyimla ban pediang dalileru ya kata. Baka sarkar pensiun dia kan ika pensiun bahkan sim bisa nang ni napo jaka bagian kita sistan kalau tiga sim sebenarnya cisingi kan ikan kum lo tentang ikan yang kasih ni ikan kum lo kalau kamu kan ke sarkari di mingkong ko pensiun nak kenta sistem raya den pak pensiun singi wala katar ngin pediang ra nomor balai ada kisim arko tingka singi ra kata ki driver ni nomor ki driver hi ki ngi ko stan bangi kamay ang ni ki bapun Andai po nak kasi spa kita ginong bela. Andai badai kali lejong. Andai tang si po nak kasi spa kita banyak kali lejong. Andai yang ni kita ginong bela sudah kita kamai. Andai kita badai kali lejong. Terkesan sih kita arpo rupan pensiuman kasi sa sarkar. Nomor apa kita try kali kita kuat kali kita pendiang lo terbalai ba ang ni po stan ha pensiu. Tengi percaya kan ni pendiang. But ni kuat bantur kajing kali ka sarkar. Mental ada ki post nam ki ML01 SPTS Junum hadu mentang inda bu ki jingkili rado ke por bukini ki bosau ba ni on peni ya ke permit jongki peni ki kot kali jongki nomor basen bagi kamai ki banlong lang kadai banlong selesai baro bahkan wan dak nomor stem re hadu mentang i wat ki kali sarkar ki pakamai bi anya hadu mentaro kiai beda kan nomor plate ke balik kam ka permit kam ki kot isla te ni bu jingkili lada pi ko pensim ka khazana tepen kalarong stem na ya ki kali sau Yaki nomor plate jongki ki pakamai man kesni ngiru ngim bisni ke jeng kamai jong sarkar mereka kamai tanpa penkala komersial kan yaki turun hadu menta ada ki pos na kali sarkar ki yai bikin tu ki kamai nreikin ka permit amdan insurance amdan ni irem nreiki taksi pat lalor bila sim prateli ki tax balai pat apa stan bayang ro bidang pak bersimpan ngim pedang ya kan transport banyak keren halor tadi bangi dalile nakaliang taksi hi ngipriang ni nang ni napo nomusang taksi daba asyan ni kun ka unit ibadang gikuan jong ka sangkumi asinjuk na taksi ni persya haring kat ka sangkumi ni ban tumpau transport minister halor kan ni taksi hi ngipriang ya kan ni ka jinglum jong ka sarkar Kementerian Lain yang sedang ni menung asal Menta ka sarkar ka ong bahkan lumno menta ka aipor tang hadu kini ki laipor tarik menta benai bahkan ni la de ban lum salon sarna na kata kada ni ba bertumpah ni swa ka laipor tarik bagri tu ka silong ro ni pediang ra nomor ba kani hi kaya dung ba jong ka sarkar ni pedang la ni sistem ka no kin bu bat ya kador ni pang hibu ka no hibu supporting ka ki ong banyak katakan kata sistem Ande hadian pak minta ang banbu na ban sim sngi na katno kin bu kador ngintip tambah ngi swa pa sarkar kan bu ngila persya lupa ba ngi dalile ngi padiang re kan tebeleng nang siu pa dia kan nga apo jakayang apo stan beleng nang siu pa dia sarkar ngi padiang kan namar kita sa sarkar ka siu nakaliang taksi